Pria subhai phi baro share ga YouTube channel ka bala ai ga teng ka BM Solar Technician. Tengan pen iya phi kuno ban repair je ga ni ka solar mo. Phi solar kala do am meshu. Te shooter do jri te pemtangani bashubo po bar kala nget lun. Pemtangin hapan po shwa. Te pe hadu bakun dengan pen ko shwa sipor ya syak nga kang ba nyo I kuno ba ni sina ya kan ka solar ka pala John. Mentangin repair no ya kan solar ta pangi tes hang no ka don jing thut ni ha ban penon kam da uni multimeter ni kong ni ha ban tes wa yo battery mo ni bu arpo mo sini sala sini function ni ni di battery tes ni battery pasau bayong pra bayong tinggi iba uni battery udang long kamut ba oh battery udang long kani kamme kala bandan jithut haji tes tu ngi hap ai ha quantity ma ham marang ni ni pen ai uni nam ni tapi dah buat ni kapa tengin tes ni kong tes saya uni ni Swiss long nampak long na Swiss sudah long tahu bom long shu tes sau ni pastor ni pastor maksud reading ta kemud ba kani ka motherboard kala do tingin lek kuno mentang ni hab banshu lek direct no connect direct no naik ke kam ni motherboard te shwa ta di ban tip shwa ya uni battery nimla ba connect direct la da dan UBMS bima UBMS pengin dalam ni battery ini udah tahu BMS ini pendai hani hau ni atli battery ni pendai hau ni BMS kemudian ada dan ni BMS film lah ban connect direct dah kan di solar panel balong ono pe komuni battery lada kalam BMS film lah ban connect direct hapo kan solar panel takada ya uni battery pada udan uni BMS uni berapa kemudian pila ban connect direct tentang nilai kuno dengan sna atau kombangan connect direct no Diban connect direct dan kam ya uni male female socket mo ni dan kam tu kan tu ni ingin harus bayang ni kau ni pada yang sete ha kan ni ka solar panel bawa kunjung ubal
Shua kata ni hap tes shua yau ni long na dak ni ka ni mitar mah ni buah pok kencing tie to da jaba kapa kamot uni ulong to pasal ni ai ni kena bayong pasal nah ta hang ni pok thlieu mah ni pok thlieu ni pendai ni pasal một đằng lòng trăm tăng sim from ni balik kena nang ni na jero to không đằng lòng trăm tau ni ro kumju hing ha bantes pasal buang ni dia sel ni napo to đằng lòng dia sau ni balik pada jero to kadang long kini kumot ni soket kadang long teman tapak ingin sina no ingin haban sina no yakani tengi haban penpai theliau nama ni ngawangin yo ambo yang no soket ini enggak ada penpai theliau tangi tab ini nang ni ni buhang ni Jadi nak tu bangla dia ban naj ni tangi dan kam sagan ni kepan ban lek vai sagan ni isra pada kadang long ne kala adu tes ni dalam tes ni hab buah ni hang ni betul arfo ni kunam ni arfo tingnya tu kadang dan paket ni ya pen syah di syai kan ni siapa yang syai betul ta pen sim bayong para bayong buat pasal para pasal masih betul soal syai tang ai bayong para bayong pasal para pasal pi bagani ka sopana kadang long kam klain ga voltage nomor ba kadum palat barde hai kut iya nega de ben mi la nus san voltage tingna bahana ekani basau tu tabayong para bayong tu lah dia iha bentap kini ini jengtam nang ta iha ban connect sa tu soket ni buat iha connect laju ta sau ayu sau ni sekarang selapannya tu iha connect laju dengan iha sim ni bayong para bayong connect tu basau para basau dengan tes shua minta shua ni pun mah tes shua yang sebenarnya ka ai ni shai ni am ni pun dah kam ai hab man shep ha yêu thiêu bật mẹ vậy vậy kamat bakal nang ta nang ni ni hab ko dak san yau ni mer soket no DC soket ni
baju le apa solar ni nyai pasal yang company swan ma red palang to safra pasal kalau kon ni so scam tuh dan entah kini nggak ada mah ada buat susah dulu tapan yang banyak sobitri baterai box ini bateri yang awet banget dan haptas setiap nak ini bateri Rabu pilihan mau balada kemudian hiu ni BMS ni ini melabur connect direct apa solar panel mah nama ada kan direct solar bateri usadu ni udah ubah yada na gajing klan jongka sengi dan ni jongka voltage kan kan ni ada subuh uniu bateri ladap na overcharge uniu yada di siapa kata ni haba cap kini ka box ni haba tap swai ni nama ini terliu ingin tap ni wayar tengi bau lengkot palat tentang dengkam ya ke ba extend wayar jadi yang ada tak setiap tengi hap iban from no ini ni itu tinghapan pendak nak saw bateri ni bateri tengin kok no ini wayar nomor bola jerong palat tingin hang ni ha bateri pengidi banlek bahan nomor bateri te tang su tahu uni bayang pasau ro kemut kumeding bateri tak kadang ngidi banlek bah cai pengen tap no ini ingin si ano ila long ni tung garu niu switch nang ni ban kanyat pen pelit nang ni met nang ni halo pen ibang pen
Ya video bersih nang ni betul tahu ni betul space nang ni sebenarnya ini volt banyak kan ni selapannya pensa charge sabar bu sabar kan ni selapannya kenang bagan charge betul bateri tentang ni ke video kalau aku sobaban share ban like ban subscribe video jonga dalam video kan ngono ka jingkeli ro sobha kali kanang ba kan pen isu ya fi la da fi don ki jing ha pe dai ka solar bless you